Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MDC jongga maulai konstituensi ubak tebor lang patau hak khatlai terik una opera arhajar arpuar ula IT da ka work order ka balai lak tingka syaka school Grace Care Academy Secondary School badia ka work order ka basau lak tingka ha urang ba dong joka dong patarim ka badon hak snong maulai nong kwar na ka benta ban snai ki pipe ban snai ka top syaka dong patarim block 2 Nakaliang keyboard penia jong ka School Grace Care Academy bat urang ba dong jong ka dong patarim kila penpau ka jing sngongu yaw ba tebor lang pathaw ubala penyo ikani ka song jing arap nakabenta ka jing mentoy kipet ba Kumbam umji kadai ka bakar pang ka jing long brio man brio jingi uway po uway kubasyong basa akabor mariang ka jongi limba ka jing arap ka jongi bat ka jing ut jong ka executive committee jong ka dong minta kasih ilawan ban penpernai ya kadong kejongi banwan ai ya kani skim habai day bat ka umbam umdi ijutep kum kinong sok snong bunsin ni benyau habai day ka umbam umdi andrei aba amdan menu banyarap na ingin yo andrei ngisngo kermen scam pangiso donbok bau MDC katan ulas ngapken ya kajing terwa kum kadong bat kasnong gajongi ya kani kajing ut ka balak ka tu ka nisnam menta kalala ban urlong ha kani ka kenti ka bamenta bat kawai ka benta ngasngo mulu mala ba skim iba tibo inspensai ba ngasngo ba kawai ka skim ilawan ra ahli kadong kadai na ka benta kani ka jing mentoy jong kani ka school Grace Care Academy School ka ba la ban warra ya kani ka jingdon kam hapo ka school ka jong ka snong ka jongi isu don bok skarpang bat kum ka dong hi ibu ka jing duai kit bok kin wiang bau boleh try kenrat unang kerku kerdo ipi ba tibor bat ringkat ka konun ka jong pi ba pinang la banjam sakamat haborok kiliang ka jing em ka jong pi PHE ya ka ba nang benta ka ni ka pipeline ka balih ni hapo kadong jong kadong blok 11 Batram penslam ESE ru dekat bat kenu jing idong tre jing baro kelawan man pe kelawan ban jurep bha bat kela idon kam ban bu lakawe ka tok hang ni ban yo ban ring ya kadong blok 11 hi baro kowe sini tolong ka jing kemen ka bakrau ya ka ba EMDC ila shimkia ni benta bat ka ju oporu na benta ni ka school ka ba EMDC yang jingarap ya ka ban la man le ni madan ya ka ba ka na benta ka jing khu jing suba jing kena akpor slap hak porti yo ban yang hak assembly de ki ya ka yo ban pendap show kino school but she can tell nakaliang dunia show yum don shoot ko mai ya FDC jongi ba tibor patau nomor ka kam sawajam ban yakhtin ngashkwa ban yathu ban report ba hakalai torik banai khalan atau banai aja alquran ila yo ban shong isi jong snong ban ngashitu ngakwa ban yathu akan report bang ila yo ika skim na MDC mentang senam kamduna nila hadu mentang ila yo shikro arpul riulang bat abang iken halu balakut kisnam nama kinang don kiwak order ya kabai MDC indang ai syakiwe kiwe rukidong kan palat nganget ya ka shikro san pulang hapok senong jongi tang mentang senam tak kubli sibun ba tibor patau MDC jongi ya ke ka ba pile bat ingin berkenang yo ekamet ke bawah syait baklan berkenang lah menteri kembaha nama tak senang mulai hi jongi baro dan kot itra jong Grace Academy besubha banwan sim me kini ke wakorda ke bangai na kapta kini ke school nomor misutu apa kini ke school kelas sakri bah yaki nongsong senong jong kini ke dong abang iwan nak kini ke jaka ki i kini ke jaka kambit kambiang kumro mi khmat idon ke cingkit kli ban pedru om tang kre ke par po snong po taun de ban yarap lu ik school ko per ki badan po snong molai ngila persangka bala ban pai khmat mo ha ki school snong school simet school balang bangin yarap magadi ke benta jum no mi khmat ban ped ik taru ban kentil ha bai de bat ka junan kampok school teknik por nan IT ni ko wakada
nakamta ka ni school ban sina kini pisyong tapik tanang sina mo bidang sina dengan IT kini ka wadar ban yo ban penterkam dengan IT bayi kat ko Kementar PE kini keceka mau nomor ngesutu makadong no penonton bahag kini keceka dodon kini program tela kawan no daka jingsiang ke pebit pebiang dengan try kan internet yo senang yo penonton ki peran tengah khot itra di school dan wan sim ni ko adar bakan ai lailak tengkan ko beta ban sinai kini keceka Fajni HPD pakadika umbang umdi nam takadi kesenong ani kepor dengan IT hai rong badong yang ni skim nakam ta bandio ban pintreno ya kam kajing tre kalong rekat kajing kemi nakaliang ka PHC bandio kajing pen ayum ke bepek berhenti dan ni kepor dengan ai kini kajing tre construction of water supply pipeline pemulai nakar blok third saulak tingka nam takadi kajing terkam 5 minutes. Pagidang dan bun kijing angnut nakapta kanik senang community si Ponawan ginang laban pentulun ni kini.